Ćao svima! Sad ćemo da razgledamo novi modul za ekskurzije, odnosno putovanja. To su sve one praznične putovanja gdje nemamo fiksni zakup na soba, ne znamo nekad ne znamo koji hotel ili raspored soba, koliko dvokrevetni, trokrevetni i tako dalje. Tako da prvo što radimo neki template, što dalje iskoristimo. Na primjer, Paris 4 dana avion. Cijena je po osobi 980 eurima i kažemo da maksimum grupa stigne do 20 ljudi. Tako da tu imamo stop sale po broju na ljudi, ne po broju putnika, ne po broju na sobe ili kreveta. Možemo da koristimo opis programa, što definiramo preto, Paris. Dodamo koji će da krapide. I prevoz. I sad čuj. Sa ovo smo kreirali neki generalni template i mapirali smo grad i tip na prevoz i glavna cena po osobi. Dalje idemo u detalje, gdje prvo dodamo termin. Recimo da je ovo, od 23. maj do 26. maj. Koristimo ista cena i koristimo isti stop sale. Ukoliko želimo da radimo još jedan termin gdje imamo drugi stop sale, da to radimo ovako, primjer od 20. juna do 23. juna. Druga cena, primjer, ovo kažemo da je 9 eura i stop sale je na 15 eura. I sada dodamo smještaj. Smještaj možemo da pretražimo ukoliko imamo već smještaj u Paris. Ukoliko nemamo, možemo, i ukoliko ne znamo koji je tačni hotel, možemo da idemo ovako. Eksterni smještaj opisno kažemo da je hotel 3 zvijezdi Paris. Idemo noćenje sa doručkom, brojno noćenja da su 3. Idemo sačuv. Sada to sljedeće što radimo je check-in i check-out. Tu kažemo da je check-in od 23. do 26. I da je ovaj hotel. Ukoliko bi imali više hotela ili više gradova, onda radimo check-in i check-out za svaki pojedinačno. Evo, tu vidimo da ovo smo popunili. I sada radimo tu od 20. do 23. do ovaj hotel isto. To smo popunili isto. Ukoliko želimo da dodamo novi dati, samo dodamo nov termin i možemo za isti termin ili da radimo druga cena i da radimo drugi stop sale na grupu. Nakon ovo što smo podesili, bukiranje radimo u deo booking rezervacije gdje vidimo ekskurzije. Evo, tu se pojavilo da je isto imena ekskurzija, ali da su različni dati, različni stop sale. Ovo je neka druga ekskurzija gdje smo već prodali 4 putnika i ovdje imamo rezervacije za ekskurzije praznične putovanja ko što već smo odradili. Sljedeće video radimo najjednostavni booking na praznično putovanje. Hvala puno.